Odnedavno pojavile su se priče o jednoj jezivoj igri pod nazivom Plavi kit, koja kruži skoro širom sveta. Ta igra se sastoji od 50 izazova, svakog dana po jedan izazov. Svaki od izazova, kako vreme prolazi, biva sve jeziviji i mračniji. Glavni cilj ove igre jeste da oduzmeš sam sebi život na jezive i čudne načine. Mnogi su u početku mislili da je ovo još jedna creepypasta i izmišljena priča, dok se zbog ove igre zapravo nisu zabeležila mnoga samoubistva. Samo 100 samoubistava dece u Rusiji, odakle i potiče sam kreator ove igre, pod imenom Filip Budikin. On je ovu ideju navodno pokrenuo preko ruske društvene mreže i sve je krenulo velikom brzinom da se širi kroz masu. Žrtve ove igre su većinom tinejdžeri sa problemom pažnje i nedostatkom iste. Mnogi skrhani emotivno zbog problema oko ljubavi i društva pristaju na ovu igru kako bi bili primećeni, dok drugi sa malo mračnijim umom pokušavaju da se ubiju na što kreativniji način, a neki čak koriste samu ovu igru kako bi manipulisali drugim osobama, što je i način na koji je ova igra zaživela i proširila se širom sveta. Preko 100 samoubistava se povezuje sa ovom igrom samo u Rusiji, međutim policija tvrdi da ih ima mnogo više, jer većina misli da je razlog samoubistva neuzvraćena ljubav, problemi u društvu ili sa psihom, a zapravo osoba je bukvalno naterana da to uradi od strane treće osobe. Znaci osobe koja igra ovu igru su usamljenost, nervoza, iznenadni ispadi besa, pogotovo kada negde vaše dete zaustavite i ne date mu da uradi nešto besmisleno ili čudno, a vezuje se za sam taj zadatak, gubitak apetita, interesovanja, problem pri spavanju. Neka od pravila ove igre su sledeća: urezati žiletom F57 na ruci i poslati sliku administratoru, probuditi se u 4:20 u noć i gledati horor klipove što vam admin pošalje, izrezati se od ramena do zglobova preko vena, ali ne preduboko, samo 3 reza i poslati sliku. Ako si spreman da uđeš u ovu igru, na svoju nogu ureži da i pošalji adminu sliku. Pronađi najveću zgradu i stoji na ivici neko vreme. Probudi se u 3 sata noću i hodaj po pruzi. I na kraju, na 50. izazovu, 50. dana administrator ti šalje poruku: skoči sa najviše zgrade, oduzmi svoj život. Svi su mislili da je ovo šala u početku, sve dok nije počelo da se pojavljuje na stotine emisija, TV kanala u vestima o tome, čak i neki slučajevi sa Balkana samoubistva mladih, iznenadna i bez objašnjenja mogu se povezati sa ovom igrom. Svi su mislili u početku da je laž i zapravo jeste. Blue Whale igra ne postoji i ovo je rezultat samo spam sajtova koji koriste spam vesti kako bi napravili što više posjećenosti istima. Sve te vesti o tajnoj grupi koja navodi tinejdžere da se ubije za 50 dana dovele su do toga da se roditelji uplaše i zabrinu, a deca da to iskoriste kako bi došli u centar pažnje. Na ruskoj socijalnoj mreži pojavile su se omanje grupe tinejdžera koji su pominjali administratore te navodne igre koja je tek kasnije dobila ovo ime i pričali su o temama kao što je smrt, samoubistvo i o nekim izazovima. I onda uhapšeni Filip Budikin bio je uhapšen samo zbog kreiranja chat grupe na tom ruskom društvenom sajtu, ništa više od toga. A to se dogodilo još 2015. godine. Ne postoji tajna Blue Whale organizacija koja je svemoćna u svemu da prati i vidi šta radiš, niti je ikako moguće da se čovek na nešto takvo natera. Jedino što je moguće, kao što je i dokazano u ovom slučaju, jeste da se putem spam vesti istih takvih sajtova stvori opšte narodna zbunjenost i zabrinutost, kolaps na društvenim mrežama od koje će nastati mnoge priče poput gluvih telefona. Ipak, iako je ova vest lažna, zasigurno nosi ozbiljne i stvarne posljedice iz razloga što su mnogi tinejdžeri labilne ličnosti kojima će od nekih pasti na pamet da nateraju svog drugara da umisli da je sve to stvarno i da uradi, ili će on to sam uraditi kako bi prikupio na sebe pažnju drugih. Ovo je vrlo dobar eksperiment i pokazatelj da sve što se u vestima vidi, to će ceo svet misliti da je istina i verovati u tolikoj meri da će na kraju i postati istina.